bukod teng lugar dapat iti nakana nga pasama kapo nga naimaldit iti police blotter intay makidama gapo manipod pa lang iti Philippine National Police babayan pa lang kini Idol Dennis Gabriel Alipio. Ayan, adot paspasamak iti probinsya tayong Ilocos Norte, adot krimen, panagtatakaw, kenda dumapay. Intay man makidama again iti Philippine National Police. IFM News. IFM News. Police Report. Magandang morning, Idol Dennis. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Nakaangasan sinalukay si PNP sa Nicolas. Akalpasan iti panakay pila. Iti reklamo nga double murder kasi homicide kontra iti may nga pulis. Suspect iti reti panakapatay daytag living partner iti Barangay 21 sa Nicolas, Ilocos Norte. Iti kalman nakikipela iti hepe ti PNP na may paay iti statement gaputa saan pa'y nga formal na pinatireklamo iti piskala kontra iti may nga pulis, may nga tourist police nga destino Ilocos Norte Police Provincial Office. Kunati hepe di pulisya at de iti tengal dang witness iti ratong kaso gapuna nga nitido ken natiliw iti dakamakatang suspect na recover pa iti motosiklo ano sa iti ratong criminal although dati may isang kadwana iti manriman ti manhunt operation iti kamkami iti pulisya iti dakamatang ili iti agdama Idol Bernard kitulog investigasyon iti PNP panggit ko iti krimen nga paspasanwag iti iliki sa Nicolas, Ilocos Norte. Correct, Idol Dens, napanan na dyan may isa. Di ba duwadang ako na nga naglugan ti motorsiklo napanan tayo may isa. Isot nagkanta? At large saan? At large? Witness tingal iti PNP at large Idol Bernard at may isa. Kaya't mga sawen pati dyan may isa kadwana pimaltog pa'y. Hindi lang may sa tingin na dakamat hampay nagpas dati investigation do although kaputa dati possible witness so nga na ipilan iti reklamo ba inquest proceedings iti kalma dati reklamo. So no iso na ti deto i suspect ket iso na ti triggerman rider ken spatter na dijay kalugan na iti motorsiklo kasday. Nagkalugunda kami Edo Bernard single motor ti Sarda may masatagluan dahil sa mga karamat dati may isa itirating krimen dati ang gulo susupot dati pigas muna na iba't padamag ket dati love triangle sa dati nga adda iti nag-gayam sales sa college ito'y victim mga babae kasama ito'y police Idol Bernard. Diya dumatay nagtalye na ipos ng background kito daron to ni Idol Lawrence pangit pa lang sa ito na apang iso iti metodo na suspect iti treatment sa ito pa'y motosiklo kaya't tangil iti PNP kaino sar ito'y panang accomplished na iti may sa accident iti sa Nicolas Idol Bernard. Di tamot kukwati PNP pa deta motorsiklo ano kas pagarigan paunay metan ti panangi babain na mo ti Ilocos Norte Police Provincial Office na mo natahan unay nga managun-uni dati provincial director tayo Idol Dance. What? At nakita ko iti motorcycle tapi sticker iti PNP Idol Bernard. So dito iti manrimang pa ng tata nga investigasyon iti PNP na sinur iti masapay na manarimaan ti pa ng birtirok dito coming iti pulisya Idol Bernard. Okay. So dati may nga witness na iti pamilya dati ulited dati biktima Idol Bernard mandarimang galing ini dati napanag itinana nakiindayon dati asangwanan ti pagtenan data ibi mangig na dati putok ket dimutan nga di maring kwas dapat ti malokit takita na kuno palang ti aggilat dati paltog ken nagasok sa idikuan nagpaparayat dati asawa iti kapsat na kaya dito matan kitain na kitnay na dasa matan Idol Bernard dito'y kaanakan nga kinato'y barangay Tanod nga giyan dito'y kaanakan na Idol Bernard Kagawad Tanod ba dijay Kagawad dijay ay basta kagawad dito'y may sa Idol Bernard dinamag tayo nalasan mo rin hanggang nalasin talis siya kasama ko na
at may isang witness, Idol Kabsat, at ulupeg, at kinakasuman at symbol na panay distribute, at ulupeg na, nakasunod, at napasamak na ni matangan na during that crime incident sa Dabaras. Narinig ko na may putok. Tapos tumayo ako sa higaan ko na sa duyan. Nandito ka na lang na yung huling putok na tinaw na umislat, yung parang may kidlat sa kanila. Tapos tinignan ko sila, iiyak na yung kapatid ko na tulong. Kaya lumapit ako na lumapit. Natignan ko na yung pamangkin ko na tutuan na, wala na, talagang natay na. Pumasok ako at kukunin ko yung susi ng sasakyan at itagpo sana. Natignan ko na naman yung yung kalitin niya na nakahunduhin na, talagang wala na. Pero si Lisa, mayroon pang humingang konti, kaya tinagpo sa rin. Ito ni Rodi Pagaduan, Idol Bernard, ng ulipeg ni Aloysa, ngayon niya itinakita na, sila ang pasamak di nangegnan, nagbalik ko, sinmalyaw iti balay iti kabsat na, iti amatan na nakita na, nga aga pa lang tiyasok, kinagtalapwagaw, iti dua, nga nagkalugan sa motorsiklo, nga nangaramid sila ito yung pagmapatay. Idol Bernard, surot ng damdaman, manyamin sila sa pamilya, iganon to met ni Idol Lawrence sa pangitalan iti reto na kasok. Ay sapay la ko matama gunod danti na ganan ken makita mo tan dito kadwana at syempre kat accessory to the crime la tamet no kas pagarigan. Ana ka tan di police mo lang ang kadwana dito yung nakalugan ti motor. Amuan tayo ito, Idol Bernard, no, anak kinatao, dati may sapay, DJ naman tayo, di motor, kahit nausar, kahit naghulod. Manay po tabi ko iti amamu naman lang dati suspect Idol Bernard. Dati malagi po, di mo na nga na bagko-bagko, agkaro badalain, dati man gulit ko iti nauji nga nakaltugan, so nga nakaldadingit iti natakawad na pamilya, kapot agabay, dati nakamansayad, doon ang babae, nabakubang pongken, nakaltugan iti, parang itutuan sa Nicolas Ilocos Norte. Okay. Iti sa balipay na bangir, natiliwen dati topmost wanted level. Ijaya Mindanao, nga naglibnagmen, iti sirat iti batak. Si akusado nga ni Rasad Alampo, alias Arsad Anipaw Batuan, nagtaban iti 35 negosyante, manipod iti Lano del Sur, ket natiliwen mabenti at pilik ti warrant of arrest ti kaso na ket matanggap iti murder nga napasamak iti Mindanao. Kuna ti PNP top 10 regional level iti BARM, top 9 provincial level iti Lano del Sur, ket kami top 1 municipal level iti Pullas Municipal Station iti Mindanao. Gapu iti banag natiliwen iti Batak City, babayan ti Pilipio Wardong Vares, Sinapurok at manipod iti branch 10, iti Marawi City, Idol Bernard, na karungatan, iti Mindanao, dati akusado ito sumbatan na iti reklamo, nga nipila kong kakingkuhan, ang iso na kesa may bilang most wanted person, iti Mindanao. Idol, Dennis Alipio, Tatak, Aramen.